Nimwa. Oh yuburetse. Ana yakubit. Yesu. Nga. Sibi ni ibiki byawe mwirubaya pe. Ndebera pe. Dore gose mazu. Mana wo mwishuri. No kitabaho. Ibarabara nta bintu byari. Ibarabara ryo kwa Inusa ryacitse umva ibiti kuntu biri guturika. Tugende baye. Oh yuburetse tunyura hararugwa. Abaye. Mara Rubaya kama ni pepo gani shafika Rubaya sijue. Bwana hapa make kilimo timekatika. Akaja kabandi kuja kwa generali ruguru hose kacitse byageze hafi hano n'inyuma y'iwacu nkango ya bega bwana. Aya. Yes, reka basuhuze bahe ikaze mwese tubana hano kuri News Lab TV. M23 yongeye gutungurana ku buryo bukomeye ibikorewe muri teritwari ya Masisi tugiye kuba tubiva imuzini muzingo nyuma yuko uyu mutwe urekuye agace k'ingenzi kitwa Kazinga FARDC kaza ko kwisubiza ese ni reprise strategique cyangwa se no gutsindwa uruheno muraje mumenye hanga 5 kuri 5 ibintu bitunguranye cyane. Hanyuma reka babwire ko irucuru inyeshyamba za Wazalendo na FDLR zikomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse zirongeye zirarikoroza. Reka zibabwire amakuru aturukayo turanyarukira mu minembwe turebera hamwe uko situation imeze. Radio yatambutsaga ijwi ry'abaturage yatabarizaga abaturage hariya irarashwe. Hanyuma rikaba sivile batagira ingano nabo bagizweho ingaruka n'ibitero bya drone z'igisirikare cya Kongo. Biravuga ko hari abishwe hari abakomeretse ibi nabyo turaje turabigarukaho muri aya makuru turera hamwe iby'agahenge gasabwa kubahirizwa. EAC nayo yaje yongera kuvuga ko rwose intambara igomba guhagarara muri Sirezwa bw'igihugu cya Kongo turaje tubifimuze. Ubwo ariko imasisi reka mbabwire ko hongeye kuba ibyangiritse bikomeye nyuma y'ikorwa ry'inka cyangwa se nyuma y'iko habaye inkangu mu mujyi w'ubucukuzi bwo mu y'agaciro mu gace ka Rubaya. Ni inkangu cya rero yibasiye cyane kuri wa mbere tariki 9 Werurwe uyu mujyi w'ubucukuzi bwo mu y'agaciro wa Rubaya iteza ibyangiritse byinshi ku mitungo nkuko amakuru abivuga. Bikavugwa neza ko mu byukuri ahangaha rero irubaya hakiri n'umwuka w'ubwoba bitewe n'ingaruka z'ibitero bimaze iminsi bihagabwa. Ibitero igisirikare cya Kongo cyakomeje kugaba kuri M23 muri ziriya axe byanasize tariki 23 Gashyantare urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma rutwatunguranye cyane wishwe na drone z'igisirikare cya Kongo. Muri Warikare ingabo za FARDC zarashe ahitwa Mukole ndetse ziranahafata zirwana bikomeye na M23 ziragundagurana birangira zifashe aka gace. Abarwanyi ba M23 rero ngo birukanwe ku mbaraga ku birindiro byabo biri ahitwa Mukole biherereye mu gace ka Balundu muri groupement ya Kisimba ni muri teritwari ya Warikare ahari muri Nord Kivu. Byabanyuma imirwano ikomeye yabaye ku munsi w'ejo. Ingabo za Kongo FARDC na Wazalendo ngo binyaye mwisunzu barasa M23 amajyana amaza nkuko amakuru atangwa n'abayobozi gakondo bo muri ibi bice ndetse n'inzego z'umutekano babivuga ngo uruhande rwa leta ni gurabo bagabye igitero kuri ibyo birindiro byari byigaruriwe na M23 mu minsi ishize maze ngo rubasha kubyisubiza. Ndamakuru kandi avuga ko abarwanyi ba M23 basuye inyuma berekeza mu gace ka Ihura kari ku mpaka uhuza teritwari ya Rucuru ndetse na Warikare aha ni muri Nord Kivu. Ntihatangajwe abapfuye ariko ku ruhande rwa coalition birumvikana kuko ariyo yatangaje amakuru. Biravugwa neza ko ngo bahitanye batatu bo ku ruhande rwa M23 hano imukole na makuru ataragaragazwa nk'ukuri guhamye kuko M23 ntacyo irayavugaho. Hanyuma Kalonge muri Warikare ahaza Karembe muri teritwari ya Masisi aha hose hakaba hakiri maboko y'abarwanye ba M23 ariko ngo coalition nayo iri kugenda ihagera amajanja mu buryo bukomeye cyane. Na makuru rero ari kutugera haturuka muri Sirezwa bw'igihugu cya Kongo. Hanyuma reka twerekeze ahitwa turaje twerekeze aha muri teritwari ya Masisi ni muri Nord Kivu n'ibindi biri kuvugwa muri Goma cyangwa se mu murwa mukuru w'intara Kivu y'amajyaruguru wa Goma. Ariko reka mbanze mbabwire ko rwose M23 yatunguranye yirukanwa mu gace ka Kazinga. Ese nyuma y'imirwano abatubazaga mu by'ukuri uko byagenze kugira ngo M23 isohoke muri aka gace muraje musubizwe muri aka kanya. Ubwo ariko reka mbanze babwire ko kuri ubu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari ipari mu gihugu
cy'Ubufaransa. Ni inkuru nshya ivuga ko Perezida Kagame n'itsinda ry'abahagarariye urwego rw'igihugu rushinzwe ingufu za atomike RAEB bari mu Bufaransa aho bitabiriye inama mpuzamahanga yinga ku guteza imbere ingufu za nucleaire zifashishwa mu bikorwa bya gisivile. Iyi nama rero yabaye kuri wa 10 Werurwe 2026 yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma, abayobozi b'imiryango mpuzamahanga, inzego z'imari, abahagarariye inganda zitunganya ingufu za nucleaire ndetse n'abaganga n'abahanga muri izi ngufu. Barebera hamwe rero uruhare zagira mu gukemura ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi muke n'imihindagurikire y'ibihe. Izi ngufu za nucleaire rero zitanga 10% by'umuriro w'amashanyarazi ukoreshwa ku isi. Umuryango mpuzamahanga ubona ikoreshwa ry'izi ngufu ngo nk'igisubizo kirambye cy'ubuke bw'umuriro kandi kidahumanya ikirere. N'uruzinduko Perezida Kagame rero arimo, ariko kandi bivuga ko bishoboka ko rwose hagati ye na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa banaganira ku kibazo cy'umutekano muke ukomeje kubica kugarukwaho mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yes, reka mpere ku mpamvu nyamukuru z'ibisasu mwumvise biturika cyangwa se bituragurikira hariya mu misozi y'ingenzi hariya muri axe za Goma. Aha ni muri teritwari Nyiragongo, ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo, ni mu murwa mukuru w'iyi ntara, umujyi wa Goma. Havuzwe ibisasu kuva ku cyumweru. Bana bavuga ati Wazalendo, FARDC na coalition muri rusange bongeye gushegesha bikomeye aho M23 igenzura cyangwa se ibice bito cyane n'abaturage. Uyu mutwe rero rwose twagiriwe umugisha wo kuvugisha Oscar Barinda, ni umuvugizi wa M23 mu bya politiki wungirije, aduhunze yobera ku byaya makuru. Uyu mutwe ariko watangaje ko byari ku cyumweru tariki 8 Werurwe ngo wagoteye hafi y'umujyi wa Goma. Abacengezi bari baje kwiba inka z'abaturage birangira bose ubatoraguye. No kwanga kubatoragura aragira ngo mubyumve neza, ni ukubafata mpiri bose. Ubu ngubu bafitwe na M23. Byari masaha y'igitondo nibwo mu majyaruguru ya Goma humvikanye urusaku rw'amasasu rwarimo urw'imbunano ndetse n'iziremereye. Abantu bacu batinyaboneka fagika yina muratubwire ese Goma iratewe, abacengezi bateye umujyi wa Goma. Ndagira ngo mwumve impamvu y'aya masasu. Amwe mu makuru yatangajwe cyangwa se yatangazwaga yavugaga ko urwo rusaku rwaturukaga ku mirwano yari imihuza M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa ryiganjemo FDLR na Wazalendo. Andi makuru ariko akavuga ko ari ingabo za M23 zarimo zitorezwa mu kigo cya Kilimanyoka kurwanisha imbunda ziremereye. Nuko ngo hari ingabo zitorezwa hariya, hari ikigo cyitwa Kilimanyoka kiri mu burasirazuba bwa Goma. Izi ngabo rero ngo zari zirimo zitozwa kurashisha imbunda ziremereye. Urwo rusaku rero bikavuga ko narwo ari kimwe mu byateye impungenge cyane ku mutekano w'abaturage. Umuvugizi wungirije wuriya mutwe Dr. Oscar Barinda niwe wabisobanuye neza, avuga ko mbere y'urusaku rw'amasasu yumvikanye M23 yamenye ko hari abacengezi bari bageze muri parike ya Virunga, birangira igiye kubatoragura cyangwa se igiye kuvugutira ikibazo, kuvugutira umuti icyo kibazo. Avugana na mugenzi wacu tunamushimire cyane tunamusuhuza Oswakim Tuyeyezu kabisa, Imana imumugisha cyane. Uyu umuvugizi wa M23 mu bya politiki wungirije Dr. Oscar Barinda yavuze ati ni abantu b'abacengezi baza bakiba inka z'abaturage bakajya kuzirira mu ishyamba. Twari tumaze iminsi twarabashije kubageza kure, ariko bagerayo inzara ikabakubita bakagaruka kwiba amatungo y'abaturage. Ejo rero twarabagose turabatoragura bose. Ati twarabagose kabisa, twese bose turabatoragura. Oscar Barinda yavuze ko nta numwe rwose mu bari baje muri icyo gikorwa batafatiwe hariya. Yunzemo ko AFC M23 izatangaza abo yafashe abari bo nimara kumenya imyirondoro yabo. Gusa avuga ko ibizi neza kabenshi arabarwanya umutwe wa FDLR, bijyanye no kuba abenshi muri bo baba mu birunga bya Nyiragongo ndetse na Nyamuragira. Ahangaha rero nyaboneka nicyo ngicyo twavuga. Ngiyo impamvu y'ayo masasu yumvikanye muri uwo mujyi wa Goma, umujyi utekanye cyane. Ubundi Goma ni umwe mu mujyi utekanye cyane muri aka karere ka Afurika y'Ibiyaga Bigari. Ndabwiza ukuri
Goma aka kanya uretse impungenge z'uko hakiri ibisigisigi by'ingaruka z'intambara yasakiranyije M23 na coalition mu mpera za Mutarama umwaka ushize, ariko biragaragara ko Goma ni hamwe mu hantu hacungiwe umutekano mu buryo budasanzwe. Mwabimenye ko M23 yashyizeho na polisi, ubu ngubu hari abapolisi bacunga umutekano mu mihanda ya Goma. Rwose ikizwi nka traffic jam hari uburyo babyorganiza neza, ibintu bikagenda neza byahawe umurongo, ntago bigifite isura nk'iyo byari bifite ubwo uyu mujyi wagenzurwaga na guverinoma ya Kinshasa. Ubwo ariko mwumve ko na ahantu ibihugu nka Kenya byohereje ababihagarariye, ntago wakohereza ambasaderi ahantu hadatekanye. Iki ni kimwe mu byo nakubwira. Abaturage nabo ubwabo ubuhamya bwabo baravuga bati rwose turi kubona ubudasa budasanzwe, ubundi M23 yari he kuki itari yaradutabaye kera, ko rwose abadindiye mu iterambere bakabaye baratumbagiye. Ibi ni bimwe rero mu bigaragaza ko M23 iri kwishimirwa cyane. Aha ni mu mujyi wa Goma, umwe mu mijyi ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru. Reka tugaruke i Masisi mbabwire ibivugiweyo maginganya. Murabizi ko M23 imaze iminsi irekura uduce twayo ku bushake. Ejo bundi iherutse kurekura agace kitwa ngo ni Ndete nakitwa Mulema, n'uduce tw'ingenzi muri Masisi. Iturekura ariko mu buryo buri strategique. Nababwiye ko M23 kugira ngo irekura agace rwose ntago ari muhi bigiriye FARDC, ibikora mu buryo bwo kugira ibyirengera. I Masisi rero aka kanya haravugwa ko nk'ayitwa Kazinga ngo hongeye gufatwa na FARDC. Aha ngaha rero ni nyuma y'ibyumweru bibiri iyi Kazinga ifashwe n'abarwanyi ba M23. Aka ni agace gafite akamaro kanini kari mu murenge wa Oso Banyungu muri teritwari ya Masisi muri Kivu ya ruguru. Kongera kujya mu maboko y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC rero kuva ku wa mbere tariki 9 Werurwe niko bivugwa ko rwose iyi Kazinga ngo yasubiye mu biganza bya FARDC. Ingabo za FARDC twaje n'imitwe twaje intwaro ya Wazalendo ngo nizo zagabye igitero karabutaka cyo cyatumye basubirana ko gace. Imirwano rero ikomeye ngo yamaze umunsi wose hakoreshejwe imburari ndetse n'into. Mu mugoroba rero nibwo ngo hatangiye kugaragara ituze ugiranyije n'amasaha yari yabanje, ndetse mu gihe aka gace karimo ko y'inyeshyamba z'abarwanyi ba M23 abaturage benshi bari bahunze ingo zabo. Ibi ni bitangazwa na guverinoma Kinshasa, bagaragaza ko FARDC ariyo yabandiraga umutekano mu buryo bwuzuye, ngo M23 rero maze kuhagera ngo abaturage bahise bahunga ingo zabo, ariko nukuri kudahari. Bakaba rero ngo bari mu buzima bugoye bakeneye ubutabazi batabona. Uku kwisubiza Kazinga rero ngo kwabaye nyuma y'iminsi m'ikinyeshyamba za M23 zivuye mu duce twa Boabo na Ndete two muri two hafi n'ubundi ya Kazinga. Iyi Kazinga ifatwa nk'ahantu h'ingenzi cyane mu murenge wa Oso Banyungu, cyane cyane bityo kuba yongeye gufatwa rero n'ingabo za leta bikaba bituma izi ngabo zigira imbaraga mu kugenzura agace kose ka Kivu y'Amajyaruguru. Ingaruka zo gutakaza Kazinga ku ruhande rwa FARDC twari twazivuzeho mu minsi yashize. Ndabwira nti nyaboneka FARDC gutakaza Kazinga iraje ibyumve neza kandi zabyicuza. Ariko aka kanya twari twanababwiye ko M23 iri mu nyungu kuba ifite cyangwa se yigaruriye agace ka Kazinga, kamwe mu duce tw'ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru. Twari twakomeje ku mpamvu aka gace ari ingenzi cyane, kuko na gace gafasha M23 kugenzura uduce twinshi ndetse no kurebesha amaso ibiri kubera iwarikare. Kuko nk'ubwo ngubwo Kazinga yisubijwe na M23 byari byavuzwe tariki 3 Werurwe 2026 ko M23 yisubije agace ka Kazinga ko muri teritwari ya Masisi. Noneho hari hashize iminsi Kazinga igenzurwa na coalition. Aka ni agace n'ubundi kari mu nkengero z'umujyi wa Rubaya, ariko amakuru akavuga ko ingabo za M23 zagafashe ziturutse mu bice bya Ndete ndetse n'ahitwa Gasopo, batera Kazinga, noneho barayigarurira banarwanya intambara ikomeye cyane. Kazinga rero ubundi yari sanzwe ibamo ibirindiro by'ingenzi biherereye muri secteur ya Oso Banyungu, bari bayigaruriye. Ubu nibo bari muri ibyo birindiro. Anagace gaherereye hano mu nkengero za Masisi, ariko gafungura cyane inzira igana Buhimba muri groupement ya Walowa Yungu,
iherereye muri teritwari ya Warikare ndetse unagana muri Gatoyi mu majyepfo ya teritwari ya Masisi. Kariya gace rero by'umwihariko kugafata byari byatumye M23 isigasira ibirindiro byayo byari muri mpande eshatu niko nabivuga cyangwa se zihuriweho n'uduce twa Buhimba, Gatoyi ndetse na Kazinga. Nuko ngo M23 niba kakanya FARDC yambuye Kazinga bisobanuye ko itagifite ubugenzuzi buhamye ku gace ka Buhimba na Gatoyi, nubwo bwo utuduce FARDC tigamba ko twaba turi tombe. Bigaha uriya mutwe rero cyangwa se gutakaza Kazinga byayibuza cyangwa se byabuza M23 amahirwe akomeye yo kugenzura utwo duce nyirizina twa Gatoyi ndetse na Buhimba. Ariko kandi byaha FARDC mu by'ukuri kugira ubushobozi bwo kwagurira ibikorwa byayo muri groupement zirimo iya Walowa Yungu, Walowa Uloba ndetse na Walowa Rwanda zose ziri muri teritwari ya Warikare. Ni igihombo gikomeye gutakaza Kazinga mw'abantu mwe, nago byaba ari ibintu byoroshye. Byamaze no kuba confirmed M23 ngiye gutakaza agace ka Kazinga ni mu buryo budasubirwaho. Ibintu birakomeye cyane hano muri teritwari ya Masisi, aha akaba ari muri Nokivu. Yes, ariko kandi ubwo reka turebe ingabo za General Sultani Makenga hari icyo zishobora kuba ziteganya gihabanye n'icyo twebwe turi kwibwira. Muri Sud Kivu rero ibitero bya drone bivugwa cyane mu Minembwe byakomeje gushegesha abaturage, byisha abasivile, binangiza radio n'ibikorwa remezo. Namakuru atugezeho muri aka kanya ateye ubwoba n'impungenge cyane. Abari hariya rwose amarira n'amariba, abasenga basengera mu Minembwe. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 9 Werurwe hari havuzwe amakuru twanayagarutseho, nibwo agace ka Minembwe kari mu ntara ya Sud Kivu muri Republika Demokarasi ya Kongo kongeye guhura n'ibitero bikomeye by'indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Abaturage bavuga ko zoherejwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ibyo bitero rero byahitanye abaturage benshi ngo binangiza ibikorwa remezo birimo ni radio y'abaturage. Amakuru atangwa n'abaturage batuye muri ako gace aravuga ko urusaku rw'izo ndege n'urusaku rw'intwaro ziremereye byatangiye kumvikana amasaha y'igitondo cyo ku munsi w'ejo, bikurikirwa n'iturika ry'ibisasu by'ibibombe mu bice bito cyane byo mu mujyi rwagati wa Minembwe. Abatanga buhamya bakavuga ko ibyo bisasu byaguye cyane muri centre, aho bivugwa ko hari hahungiye abaturage benshi baturutse mu mihana itandukanye ya Kalingi. Abaturage bose bari baturutse mu bice bya Bidego byasigaye Amaramasa ndetse na Mikenke ndetse n'indi ikunze kuberamo imirwano. Bivugwa ko bamwe muri bo cyangwa se muri abaturage bahise basiga ubuzima mu gihe abandi bakomeretse. Nubwo umubare nyakuri rwose aba bantu batawudutangarije, ndavuga ubwo imboni zacu, umubare w'abahitanwe n'ibyo bisasu ntiwatangajwe ariko ngo ni benshi. Ibyo bitero kandi ngo byangije radio yitwa ngo nitungane. Iyi radio y'abaturage ikorera muri centre ya Minembwe yari maze igihe ifasha abaturage kubona amakuru no gutanga ubutumwa buhuza abaturage bo muri aka gace. Umwe mu baturage watanze ayo makuru aravuga ko rwose byari bikomeye cyane, ataho ibisasu byaguye na ahantu hari hahungiye abaturage benshi bavuye mu bindi bice byugarijwe n'imirwano. Na gace gatuwe cyane kandi kari hafi ibikorwa by'ingenzi by'ubuzima ndetse n'uburezi. Centre ya Minembwe rero ifite ibikorwa byinshi by'ingenzi birimo amashuri abanza n'ayisumbuye, kaminuza, ibitaro bikuru bya Minembwe ndetse n'ibikorwa by'amadini ndetse n'abihaye Imana bitanga ubuvuzi n'ubufasha ku baturage. Ibi bisasu rero biri kugabwayo hari impungenge yuko biza kwangiza ibyo bikorwa remezo bigiye bitandukanye tubabwiye haruguru. Kugeza ubu nta mubare wemejwe wose w'abapfuye cyangwa se ibyangiritse muri ibyo bitero uratangazwa ku mugaragaro, ariko nyaboneka abasenga ni musenge. Iyi Minembwe ni kamwe duce tw'ingenzi cyane tumaze imyaka myinshi twugarijwe n'intambara n'imvururu zishingiye ku moko na politiki mu burasirazuba bwa Kongo. Agace kari muri teritwari ya Fizi muri Sud Kivu kakunze kugarukwaho mu makimbirane ajyanye n'umutekano, ubutaka n'imiyoborere y'inzego zibanze. Hari kandi amakuru avuga ku bufatanye hagati ya FARDC n'imitwe irimo FDLR, umutwe ugizwe ahanini n'abarwanyi bakomoka mu Rwanda basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse n'imitwe yitwaje intwaro yibumbiye mu kiswe Wazalendo
wazalendo. Abaturage bo Minembwe bavuga ko ubuzima bwabo bumaze igihe kirekire bugoye kubera intambara idashira. Mbere y'ibitero rero bya drone, abaturage n'ubundi basanzwe baragotewe n'imirwano cyangwa se baraziritswe n'imirwano ikomeye cyane ibakikije, bigatuma rero batabasha kugera ku masoko cyangwa se gukora ubucuruzi busanzwe bubafasha kubona ibibatunga. Abaturage bavuga ko rero ibyo byatumye mu by'ukuri benshi babaho mu bukene bukabije n'inzara, mu gihe abandi bakomeje guhunga bakava mu byabo uko bwije nuko bukeye. Ariko ahangaha nubwo amakuru akomeje gutangwa n'abaturage ku byabaye muri Minembwe, kugeza ubu n'inzego za leta ya Kongo ntiziratangaza ku mugaragaro icyo zivuga kuri ibi bitero. Bivugwa ko byahitanye abasivile ndetse bikangiza ibikorwa remezo. Ntabwo M23 irasohora itangazo rishimangira ko ibitero byagize ingaruka ku baturage batuye hariya, ariko birumvikana ko izo ngaruka ntabwo zabura abasenga basengere abaturage bahariya mu Minembwe. Hanyuma rero tumanuke gato muri Uvira. Ni Minembwe ifite impungenge zidasanzwe. Abasirikare bo muri coalition bamaze iminsi bazamuka muri Minembwe baturuka Uvira. Ibaze kuva Uvira ujya Minembwe mw'abantu mwe ntabwo waba ari umugambi woroshye, biteye ubwoba cyane. Igitondo cyo ku itariki 23 Gashyantare nibwo leta y'u Burundi yafunguye impaka ya Gatumba uhuza iki gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twabigarutseho. Gatumba navuga izubu ni imipaka nyabagendwa igendwa, ndetse abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka aka kanya bari gukora imirimo yabo uko bwije nuko bukeye, ndetse nta nkomyi nubwo hari impungenge z'uko umutekano udahamye. Ariko kandi indi nkuru nziza ituruka ahangaha Uvira, inkuru iravuga ko rwose abari barahunze imirwano ya Uvira yaciye ibintu kuva mu mpera mu ntangiriro z'Ukuboza 2025. aba baturage ngo batangiye kugenda bahunguka. Abanyekongo babarurwa mu 2022 bagarutse mu gihugu, n'abanyekongo 2022 bari barahungiye mu gihugu cy'u Burundi hari Bujumbura, ngo basubiye mu byabo rwose, basubiye mu gihugu cyabo banyuze ku mpaka bakavimvira mu mujyi wa Uvira. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ivuga ko ari ngo ni retour spontané, no kuvuga kugaruka ku bushake bwabo, ntabwo ari itegeko, ntabwo ari ihame, abatabishatse ntibatashye. Ariko mu by'ukuri leta ya Kongo yatangaje ko ngo yamaze kumenyesha United Nations High Commissioner for Refugees kugira ngo hubahirizwe amategeko mpuzamahanga yo kugarura impunzi mu gihugu cyazo, hashyirweho amasezerano y'ibihugu bitatu. Ni ukuvuga ngo Kongo, Uburundi, ubwo ni impande eshatu. Kongo, Uburundi basinye ku masezerano ajyanye no kurengera impunzi uko zitaha mu burenganzira bwazo, ndetse n'uyu muryango HCR. Ayo masezerano agena uko impunzi zisubizwa mu gihugu cyazo mu buryo butekanye. Impamvu bari barahunze nazo zikagaragazwa kuko benshi muri aba bantu bahunze kubera imirwano ikomeye hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Imirwano yari yateje umutekano muke, abantu benshi bahunga iyo mirwano, bakomeje kugenda bahura n'ikibazo cyo kutabona ubutabazi nk'uko twagiye tubigarukaho. Politiki iri inyuma y'ibi, nk'uko leta ya Kinshasa ivuga ko AFC M23 yavuye mu mujyi wa Uvira ngo byatewe n'igitutu cyashyizweho na United States of America kuri uyu mutwe ndetse no ku Rwanda, ngo kubera iyo mpamvu rero umupaka wafunguwe, abantu batangira kugaruka mu gihugu cyabo. Uvira ni umujyi w'ingenzi cyane, ufatwa nk'ingenzi kuko uri hafi y'umupaka w'u Burundi, ifungura inzira ijya mu majyepfo ya Kongo, ishobora no gutuma habaho kwaguka kw'intambara cyangwa se amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwo byaterwa n'impamvu cyangwa se n'intego z'abagenzura uwo mupaka. Ubwo rero mu magambo make, abanyekongo bagera ku 2022 bari barahungiye i Burundi batangiye gusubira mu gihugu cyabo banyuze Uvira, kandi leta ya Kongo iri gukorana na HCR ngo kugira ngo bagaruke cyangwa se kugaruka kwabo gukorwe mu buryo bwubahirije amategeko mpuzamahanga arengera impunzi. Hanyuma ni Uvira, umwe mu ingenzi cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Makuru yacu aza kuba agarukwaho masaha ari imbere, turaza kubabwira ibindi byinshi biri gukusanywa kuri uyu mujyi wa Uvira. Ubusabe bwa
East African Community, umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC, kuri intambara ikomeje kuyogoza uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bugiye hagaragara rero na nyuma y'uko uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba nawo ejo bundi tariki 7 abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango bari bakoze inama bateraniye hariya i Arusha muri Tanzania. Inama yasize Perezida Museveni ahawe inkoni nk'umuyobozi mushya w'uyu muryango asimbuye Perezida William Ruto. Uyu muryango rero hongeye kumvikana ijwi ryawo nyuma y'iminsi hatumvikana cyangwa se tutazi iherezo cyangwa se irengero ry'ijwi rya EAC. Iki cyifuzo cya EAC rero cyaje gisaba impande zombi zihanganye kurambika intwaro hasi. Murabizi ko n'icyifuzo cya East African Community cyatangajwe nyuma y'inama ya 25 y'abakuru b'ibihugu by'uwo muryango yabereye i Arusha muri Tanzania ku ya 7 Werurwe. Kuri ubu imirwanire cyakomeje murasirazuba bwa Kongo hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 AFC n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Inyeshyamba zishinja kugaba ibitero mu bice bitandukanye bituwe n'abaturage benshi ndetse no kurenga ku gahenge. Kuwa mbere rero tariki 9 ku munsi w'ejo biciye muri Lawrence Kanyuka yuvugira yashinje ingabo za leta kugaba ibitero bya drone muri centre ya Minembwe muri Sud Kivu. Twabigarutseho ni itangazo ry'inama y'abakuru b'ibihugu rero bya EAC rivuga ko iriya nama yahamagariye impande zose ziri mu makimbirane yo murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika imirwano no kubahiriza gahenge. Ako kanya inashimangira ko ishingiye cyangwa se ishyigikiye ko amakimbirane yo yabo yakemurwa mu nzira y'amahoro. Ni itangazo ry'inama ya EAC kandi rivuga ko abakuru b'ibihugu bakiriye raporo yerekana aho ikirwa mu bikorwa ry'icyemezo cyari cyarafashwe mbere rigeze kijyanye n'ibiganiro bya Nairobi biyobowe na EAC. Ni ibiganiro byitwa ko bigamije kugarura amahoro murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakuru b'ibihugu banashimye intambwe zimaze guterwa mu kugarura amahoro n'umutekano muri ako gace. Ni mu gihe umutekano murasirazuba bwa Kongo ukomeje kuzamba kuba mubi cyane bitewe n'imirwano ikomeye ihuza M23 AFC n'ingabo za leta ya Kongo. Iyi mirwano ikomeje kugira ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage ndetse no kurushaho kongera ibibazo by'ubutabazi bwihuse. Kinshasa ku ruhande rwayo rero yakunze gushimangira ko ingabo zayo zikomeje kwitwara neza imbere y'icyo bwita imyitwarire y'inyeshya y'intambara y'ihuriro AFC M23. Hanyuma ariko ni imyitwarire Kinshasa ivuga ko igaragarira mu gusahura umutungo kamere w'agaciro kanini mu bice inyeshyamba zigenzura ndetse no mu kutubahiriza kenshi agahenge binyuze mu bitero bisubirwamo kenshi. Ku rundi ruhande umutwe wa M23 AFC wo ugaragaza ko hakiri ikibazo gikomeye cyo kutavuga rumwe hagati y'impande zombi nubwo zose zivuga ko ziri mu biganiro bigamije amahoro birimo ibya Doha biyowe na leta ya Katari. Ubusabe rero bwa EAC ku mirwano ikomeje gusakiranya Kinshasa na M23 nuguhana agahenge bakubahiriza agahenge nyuma y'igihe kirekire rero hatumvikana ijwi ry'uyu muryango kubiri kubera murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero mu myanzuro cyangwa se mu ngamba zafashwe reka tuzigarukeho tundebere hamwe mu by'ukuri niki kiri kuvugwa nyuma y'uko Perezida Museveni ahawe kuyobora uyu muryango wa East African Community. Murabizi ko tubaze iminsi nk'ibiri tubabwira iby'imyanzuro y'inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC. Ni ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Ni umuryango ubarizwamo igihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Burundi bitabanye neza, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitabanye neza, ariko kandi Kongo yo ikaba no umuryango wa SADC, igihugu nka Tanzania, igihugu nka Uganda, igihugu nka Kenya, igihugu nka Somalia na Sudani y'Epfo. Amakuru agezweho nuko ubundi buri mwaka EAC igomba kuba ifite umuyobozi. Murabizi ko Perezida Ndayishimiye murambabarira Perezida William Ruto wa Kenya ari we wari umuyobozi wa EAC, yajeho asimbuye Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu rero muri iyo nama yabaye kwa gatandatu byari tariki 7 ni inama yasize hanzuwe cyangwa se hashyizweho Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda nk'umuyobozi w'uyu muryango wa EAC. Museveni akijya agihererekanya ububasha na Perezida William Ruto, abantu benshi bari baje batese ibintu bigiye kuba ni ibiki.
ubwo noneho abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa ndetse n'abakurikiranira hafi by'akarere k'ibiyaga bigari bijyanye wenda n'ikibazo cy'umutekano cyakomeje kuba agatereranzamba kanyinawo nzamba, bati noneho Kongo igushije ishyano, bati noneho Kongo igiye kugambanirwa mu buryo bunoze, cyangwa se umugambi wo kugambanira Kongo ugiye kunozwa mu buryo budasanzwe. Murabizi ko ikibazo cy'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Kongo gikomeje kurikoroza, intambara irakomeje hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Ni M23 y'ubuye intwaro mu mpera za 2021 bivugwa ngo ishyigikiwe n'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda, dore ko yanateye ituruka i Kampala muri Uganda. Murabizi uduce yabanje gufata muri Rucuru hariya na gace ka Bunagana na umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda. Uganda akenshi yagiye ivugwaho byinshi bitandukanye kuba ishyigikira M23 ndetse rwose mu bijyanye no kubuza M23 kurwana n'igisirikare cya Kongo. Uganda ntiyigeze yumvikana cyane, byahumiye ku mirari ubwo umuhungu wa Perezida Museveni ariwe General Muhoozi Kainerugaba akaba umujyanama we mu by'umutekano yagiye agaragaza cyangwa se avuga amagambo ashimangira ko afitanye imikoranire na M23 cyangwa se ko ashyigikiye impamvu M23 irwanira na Museveni ubwe. Mu magambo yagiye avuga na magambo yagiye abaza cyane abi Kinshasa avuga bati uyu we rwose ntabwo azigera atuma turusyaho, uyu we azatuma rwose ikibazo kirushaho gukara. Agihabwa izi nshingano rero uyu Perezida Museveni zo ku umuyobozi w'uyu muryango yahise asaba ibintu bikomeye cyane abo mu bihugu bigize uyu muryango, abizi neza ko bitabanya, abizi neza ko bitavuga rumwe. Ubwo rero ndaje turebera hamwe ikibazo cy'umutwe wa M23, haribazwa niba hari icyo azagikoraho. Ni Museveni usimbuye Ruto nawe wahoze akemangwaho n'abatari bake, by'umwihariko bukorana rwa guverinoma Kinshasa avuga bati ihuriro Alliance Fleuve Congo ryashingiwe hariya i Nairobi muri Kenya. Ikindi icyo gihe Perezida William Ruto niwe wari perezida w'iki gihugu, bisobanuye ko ngo yahaye rugari abashinzwe cyangwa se bamwe mu bashakaga gupanga umugambi wo gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi aribo AFC 23. Murabizi ko iri huriro AFC Corneille Nangaa yarishingiye hariya i Nairobi. Ejo bundi budakeye kabiri witwa Joseph Kabila Kabange, former president wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nawe rwose ashingira ihuriro Suvola RDC yahurijemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Nabyo bibera hariya i Nairobi muri Kenya. Bigeraho Kenya ishinga igisa nka ambasade mu mujyi wa Goma ugenzurwa na M23. Kinshasa idagifiteho ububasha kandi ifite ambasaderi wayo i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birongera bisubira ibubisi. No kwanga kakanya ndagira mbabwire cyangwa se mbabwize ukuri ko ibihugu bigize EAC ntago biri mu mujyi umwe kuri iki kibazo. Nk'ubwo tuvuze nka Tanzania yo murabizi ko yafashije Kongo kenshi mu ntambara ngaho kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo zije mu butumwa bwa SADC buzwi nka SAMIDRC. Ni ingabo zazanye n'iza Malawi ndetse na Afurika y'Epfo zitsindwa uruhenu zirataha. Aka kanya Tanzania iri kuvugwaho gutanga ubufasha bw'ingabo cyane cyane zirwanira mu mazi muri Kivu y'Amajyepfo, dore ko arizo zimaze iminsi zirasa ku bikorwa remezo ndetse zinagaba ibitero kuri M23 zikoresheje ubwato hariya muri Lake Tanganyika. Ibitero byagabwe mu bice bya Fizi, Kalemie na hose no muri teritwari ya Uvira muri rusange hano muri axe za Kalundu. Icyo ngira ngo mbabwire nuko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntago cyumva neza impamvu Museveni cyangwa se ntago kibona neza umusaruro Museveni azatanga kuri ibi bibazo ndetse n'ibindi bijyanye n'inshingano ahawe. Reka rero turebere hamwe ese ubundi Museveni ikibazo cy'umutwe wa M23 na guverinoma Kinshasa agifata te. Uyu ni Perezida Yoweri Museveni wa Uganda ubwo yaganiraga na bamwe mu bayobozi n'abahagarariye ibihugu byabo hariya mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Ndahitana nabereka cyangwa se mbagaragariza uburyo nanone ku rundi ruhande abafite ubunararibonye mu bya politiki ya Afurika bari nka Olusegun Obasanjo nyuma y'uko minsi yashize. Uyu ni Olusegun Obasanjo, former president wa Nigeria, uri mu bahuza batanu bashyizweho na Afurika yunze ubumwe, hari kumwe na Sahle-Work Zewde, Catherine Samba Panza, Uhuru Kenyatta n'abandi. Uyu rero Obasanjo aherutse mu by'ukuri gusura ibihugu byose hafi byose bigize Afurika y'Uburasirazuba. Yaje Kigali
mu Rwanda, yanyarukiye i Kampala muri Uganda, agiye Kinshasa muri Congo, ajya ni Bujumbura mu Burundi, ndetse yagiye aganira n'abayobozi b'ibi bihugu. Reka tubanze turebera hamwe ese ubundi Museveni iki kibazo agifata ati ni mu Cyongereza, turagerageza kusemura mu rurimi rw'Ikinyarwanda mu buryo biza kudushobokera. Ni President Museveni. But M23 is really a political problem which can be solved by discussion. Because I don't see the big problem there now. Mu by'ukuri ati ariko M23 mu by'ukuri ni ikibazo cya politike gishobora gukemurwa binyuze mu biganiro, kuko njyewe sindabona ikibazo gikomeye cyane gihari ubu kuko aba ba M23 sintekereza ko basaba ibintu bikomeye cyane nko gusangira ubutegetsi cyangwa ibindi nk'ibyo. Oya, ntabwo ari ibyo ngibyo. Numvise bavuga ko nanabasabye kunyohereza ibisabwa byabo by'ingenzi. Narabasabye ni iki musaba ubundi, ni iki mushaka? Basubiza ko bashaka gusubira mu bice cyangwa se mu midugudu yabo bahunze bameneshejwemo, kandi bakongera kwinjizwa mu gisirikare. Nibyo gusa. None si ibyo ni ikibazo gikomeye? Ubwo koko icyo ni ikibazo gikomeye. Iyo niyo mpamvu rero turi kubashishikariza kuvuga batariko tuvuga tutariko nyaboneka ibintu ni ibintu byoroshye, mwakwemera kubishyira mu bikorwa, mwakwemera mukabyumvikanaho n'aba bantu. Uyu ni President Museveni. We tayari ati M23 ikibazo cyayo ni ikibazo kiri political, it's a political problem. Ati ni ibintu byakemurwa binyuze mu biganiro, ntabwo ari ibintu byakenera isasu. Ni mu gihe Kinshasa yo ishyize imbere kurasa kuri M23, dore ko noneho imaze iminsi nayishegesha cyane yicara bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye. Hanyuma ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari, President Museveni ese afite ubushobozi iki? Biravugwa ko rwose afitiwe icyizere na bamwe, dore ko ari umwe mu perezida bakuru muri Afurika, ariko kandi by'umwihariko mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari karimo n'icyo kibazo gikomeje kuba agatereranzamba kanyina wa nzamba. Uyu ni President former president wa Nigeria Olusegun Obasanjo, nyuma y'uko aherutse mu karere k'ibiyaga bigari ni mu ntangiriro za Gashyantare 2026, ubwo yaganiraga n'itangazamakuru akubutse muri uruzinduko yakoreye muri aka karere rwibandaga n'ubundi ku kurebera hamwe icyazana amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu ni President Visited Kinshasa. Obasanjo. We have listened to the president. We have visited Kigali. We have listened to the president. We have visited Burundi. We have listened to the president. Twagendere twasuye Kinshasa tuganira na perezida waho, twasuye Kigali tuganira na perezida waho, twagiye mu Burundi tuganira na perezida waho, ndetse twaganiriye n'abayobozi ba M23. Ubwo rero nyuma y'ibyo byose twaje hano nk'uko babivuga aho mvuka, imbyino mu by'ukuri nizo za nyuma. None rero twebwe twaje ku mbyino nini nk'uko twabivuze igihe twaganiraga na Perezida Kagame. Ni imbyino nini kubera impamvu nyinshi. President Museveni amaze igihe kinini kurusha abandi bose agira uruhare muri iki kibazo. Niwe mukuru mu bantu bose twavuga ko mu by'ukuri ari abafite uruhare muri iki kibazo, kandi muri Afurika baravuga ngo imyaka iza mbere y'ubwiza. Iyo byose ubishyize hamwe mu bantu twaganiriye nabo, nta numwe wavuze nabi cyangwa ngo warwanye cyane Perezida Yoweri Museveni. Niyo mpamvu rero tubona Perezida Museveni ari mu mwanya wihariye, kandi turashaka gukorana nawe kugira ngo turebe uko twabona igisubizo cy'Abanyafurika ku bibazo by'Abanyafurika, ariko ntitwakwirengagiza n'abandi bagaragaza ko bashaka gufasha nka Washington, Doha, Qatar cyangwa se Ubufaransa, kuko nitubirengagiza bafite ubushobozi bukomeye bwo guteza ikibazo cyangwa guhungabanya gahunda. Bashobora guteza akajagari mu nzira turi kugerageza kunyuramo ngo tubone igisubizo. Ubwo rero uyu ni President Olusegun Obasanjo, former president wa Nigeria, avuga ku bushobozi
ubushobozi Museveni afite mu by'ukuri mu kuba ibiganza bye ari ibiganza byavuguta ikibazo akarere k'ibyaga bigari gafite. Ni Obasanjo umaze iminsi akoze ingendo i Kigali mu Rwanda, i Bujumbura mu Burundi, Kinshasa muri Congo ndetse i Kampala muri Uganda nk'umuhuza. Murabizi umwe mu bahuza batanu bashyizweho na Afurika yunze ubumwe ngo harebwe icyakorwa kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bakorera mu ngata perezida wa Togo Faure Esozima Nyasimbe. Hanyuma ubwo rero Museveni sasa abamwumva abamwumva nyine cyangwa se n'abadafite aho bahurira n'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Congo, ariko ndashobora kwiyambazwa kugira ngo batanga ubujyanama ku bijyanye n'icyakorwa kugira ngo amahoro yongere agaruke. Ni Museveni wakemanzwe kenshi mu gufasha M23, washinjwe kenshi gufasha M23 ndetse na afatanyije ngo n'u Rwanda. Noneho bihumira ku mirari ubwo Perezida Joseph Kabila yajyaga i Goma, byavuzwe ko yanyuze hariya muri Uganda, bivuze ko Museveni ngo ari umwe mu bahaye Kabila inzira kandi yagamije guhungabanya ubutegetsi buriho bwa Tshisekedi. Ni byinshi Museveni ashinjwa. Hanyuma ariko ubwo nibyo ashinjwa n'abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, bidakuyeho ko hari n'abamufitiye icyizere. Uganda ndetse na Kinshasa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafitanye imikoranire mu bijyanye no kurwanya umutwe wa ADF, n'umutwe ugendera ku mahame ya Islam ukorera mu burasirazuba bwa Kongo ukunze guhungabanya umutekano w'igihugu cya Uganda. Mu rwego rwo kurwanya uyu mutwe rero habayeho ubufatanye hagati y'igisirikare cya Kongo FARDC, Force Armée de la République Démocratique du Congo, ndetse na UPDF ariyo Ugandan People Defense Force. Ni ubufatanye bwakubiye mu cyiswe Operation Shuja cyo kurwanya ADF muri ariya mashyamba ya Ituri ndetse n'ahandi hatandukanye ADF ikunze kwibanda. Hanyuma muri izo operation rero umuhungu wa Perezida Museveni ariwe Muhoozi Kainerugaba yagiye agaragaza ko ari operation zihuriweho kandi ko rwose ubufatanye bwa FARDC na UPDF ari ubufatanye ntayegayezwa ndetse ko buhamye, ariko kandi akongera kuri koroza akomoza ku mutwe wa M23. Muhoozi agashimangira ko ingabo za Uganda nta na rimwe zigera zibangamira umutwe wa M23, ageze naho dore ko M23 rwose ivugwaho gufata igihugu cyose kibohora. Byari bikinakomeye muri no Kivu, Sud Kivu bitarakara, ariko Muhoozi araza ashimangira ko ingabo za Uganda ngo zitazabangamira cyangwa se zitazatambamira M23 mu gufata umujyi wa Kisangani, n'umujyi warizwa mu ntara ya Chopo, dore ko noneho muri no minsi umaze n'iminsi ugabwaho ibitero karabutaka, ibitero M23 nayo yigamba ubwayo ko igaba ku kibuga cy'indege cya Bangboka, ni kibuga cy'indege cya ya Kisangani. Hanyuma kandi hakavugwa nk'uko M23 nayo ibishimangira byatangajwe na Dr. Oscar Barinda ejo bundi, avuga ati dufite abakomando kabuhariwe bagenda bagakora mu operation bakagaba ibitero aho indege zitera ziturutse, ubundi bakagaruka ntawe baciye iryera. Hanyuma ariko ahangaha nakomeza ku byo Muhoozi yakunze kuvuga, kandi murabizi ko zitukwa mu nkuru. Niba umujyanama wa perezida mu by'umutekano azakavuga ibintu nk'ibi, bisobanuye ko perezida nawe hari icyo yababiziho, bitabaye ari bya bindi Muhoozi atera ibuye mu gihuru ngo arebe igihubukamo. Ni inkuru yasohotse tariki 24 Werurwe 2025. Uyu mugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda UPDF General Muhoozi Kainerugaba yari yatangaje ko ingabo z'icyo gihugu ngo zazigera zitambamira umutwe wa M23 mu gihe wagira umugambi wo gufata umujyi wa Kisangani. Muhoozi Kainerugaba ukunze kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga yaravuze ko kandi bibaye byiza uwo mutwe wabikora vuba cyangwa ingabo za Uganda zikabyikorera. Ati UPDF ntabwo izitambika M23 mu gufata Kisangani, ariko byiza nuko babikora vuba aha, ati naho ubundi tuzabyikorera rwose ubwacu. Muhoozi icyo gihe yakomeje avuga ko mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa hagati ya M23 cyangwa UPDF ngo hari abazaba bari Kisangani mu ntara ya Chopo. Agira ati mu cyumweru kimwe gusa M23 cyangwa UPDF izabiri Kisangani. Ku itegeko rya Yoweri Kaguta Museveni, umugaba w'ikirenga w'ingabo za Uganda, yari yakomeje atanga icyizere ku baturage bo muri Kisangani, abizeza ko bagiye kubatabara. Agira ati bantu bacu ba Kisangani tuje kubatabara, ingabo y'Uwiteka yaje. Murabizi ko ingabo za Uganda ziri mu duce twa Fataki, ziri mu duce twa Bunia ndetse na Mahagi,
ziriyo mu rwego rwo guhangana n'imitwe yari imaze igihe yarabujije amahwemo igihugu cyabo binyuze mu bitero bya hato na hato yayigabagaho. Izo ngabo kandi zitezweho kugabanya umubare w'impunzi, aho ibihumbi by'abaturage baturukaga mu bice byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera umutekano muke bakajya gushaka ubuhungiro muri Uganda. Muhozi ibyo bitangaje mu gihe nyamara ihuriro rya M23 rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi ryari rimaze iminsi ritangaza ko ryavuye mu mujyi wa Walikare no mu bindi bice biwukikije ni muri Kivu y'Amajyaruguru, kandi murabizi ko kuva Walikare werekeza mu ntara ya Chopo ari ibintu byakoroha cyane, dore ko abarwanyi bari bafashe umujyi wa centre Walikare tariki 19 Werurwe 2025 bafata n'ikibuga cy'indege gito cya Kigoma nyuma yo gufata ibindi bice bikikije uwo mujyi byarimo Ngola, Kisima ndetse na Mubanda. Uwo mujyi rero baje no kuburekura rwose berekeza mu bindi bice. Icyo gihe byari mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ubusabe bw'abahuza ndetse berekana ko mu by'ukuri badashyigikiye intambara, ko bashyize imbere inzira y'ibiganiro ndetse berekeza i Doha muri Qatar basize barekuye ako gace ka centre Walikare ubu kagenzurwa n'igisirikare cya Kongo na Magingaya. Ntabwo ari ibyo gusa, wenda nabanza no kubibutsa Muhozi Kainerugaba, uyu muhungu wa Perezida Museveni akaba n'umujyanama we mu by'umutekano, yakunze kurikoroza akereka Kinshasa ko rwose Kampala iri inyuma ya M23 hasi hejuru, ndetse ko ashyigikiye u Rwanda, ngo kuko u Rwanda bivugwa ko Kinshasa ishinja u Rwanda kuba rushoza intambara kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se rwo rufasha M23 rutenga mu bitugu. Ariko amagambo Muhozi yagiye anavuga yagiye yumvikanisha ko afatanyije n'u Rwanda muri uru rugamba, dore ko murabizi ko mu M23 irwana nabo uretse ingabo za Kongo indi nkingi ya mwamba muri uru rugamba ku ruhande rwa Kinshasa n'umutwe wa FDL ugizwe ahanini n'abasize bayikuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi. Muhozi rero yari yaje yanditse amagambo akomeye ku rukuta rwa X akomeza kubera muri Kongo, aha igihe gito FDL kuba yamanitse amaboko. Murabyubuka cyane kuvuga ngo FDL ibe yamanitse amaboko, rero uri Muhozi utari u Rwanda mu by'ukuri ku ruhande rwa Tshisekedi abizi neza akamaro FDL mufitiye, ni nko kumutera igisongo mu mbavu, kuko nubwo ku ruhande rw'u Rwanda ntawe wigeze agira icyo avuga kuri ibyo ngibyo. Muhozi yari yashimangiye ko nk'ari operation zihuriweho u Rwanda na Uganda bazakora mu kurwanya izo nkoramaraso za FDL. Mu butumwa bwe yabwiye abantu ati rwose njyewe ati nta na rimwe ndarwana n'izi nterahamwe nanga mu buzima bwanjye, ati ndazibye umweru bike ngo zimanike amaboko mbere y'uko tuzigabaho ibitero. Nyuma yo gusoza icyo gihe ati nyuma yo gusoza ADF tuzahindukira ku nterahamwe ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyabyaha bamaze abavandimwe bacu mu mwaka w'1994, igihe cyo guhwihwisa kiri kugana ku musozo. Uyu ni Muhozi Kainerugaba kandi yaravuze ko yiteguye gufasha Kongo kugira ngo kugira ingabo zikomeye muri Afurika, asaba Perezida Felix Tshisekedi kumutumira bakaganira cyangwa se bakabiganiraho. Ati marume uncle ni ijambo rimaze iminsi cyangwa se rimaze iminsi rimenyerewe Perezida General Muhozi akunze gukoresha avuga kuri Perezida Kagame. Mu butumwa bundi yari yanditse agira ati ndihanganisha abo bose bumva ko bashobora kudutsinda, njyewe na marume bakoresheje igisirikare bizaba ibyago kuri bo, n'inshuro ya nyuma nongeye kuvuga ibi ngibi, nanone mubareke baze turiteguye ku buryo buhagije. Ari nko kuvuga ariko abi Kinshasa bashaka gutera urugo rwa marume uncle Perezida Kagame, nibaze dufatanye njyewe Uganda n'u Rwanda dufatanye dusubize abo banzi b'amahoro inyuma. Ahangaha ntacyo Perezida Museveni yigeze akora ngo yamagane ibiri gutangazwa na Muhozi, ngo agaragaze ko mu by'ukuri nta ruhare abifitemo. Ibyakomeje kugenda rero bituma abenshi bacika urondogoro. Ubwejo bundi Perezida Museveni yahabwaga inshingano zo kuyobora EAC, bavuga ko rwose noneho Kongo igiye kugusha cyane, igiye kugambanirwa ku ruhando mpuzamahanga, aho itatse ntiyumvwe bitewe n'uko Museveni ari umwe mu bafite ijambo rikomeye, akaba kandi ngo ari ku ruhande rwa M23 ndetse n'u Rwanda. Ejo bundi rero ni inkuru yasohotse tariki 7 ivuga ko Perezida Yoweri Museveni yatangiye kuyobora umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC, East African Community, yasabye ibihugu biwugize kunga ubumwe kugira ngo bigere ku iterambere byifuza. Museveni yahawe inshingano ku ya 7 Werurwe ubwo iyarusha muri Tanzania habaga inama y'abakuru b'ibihugu byo muri EAC n'ababahagarariye. Uyu mukuru w'igihugu kandi yasabye ibyo bihugu bya EAC mu by'ukuri
ko byihuza mu rwego rwa politiki, agaragaza ko aribwo bizagira ubwirinzi bukomeye ku buryo nta mwanzi ushobora kubihungabanya n'ubukungu butajegajega. Kubumva ko kunga ubumwe kwa EAC ari ubushake bwabo, Museveni yagaragaje ko bakabaye babifata nk'itegeko, kuko kutabikora bituma ibihugu bigize uyu muryango bijya kure y'amahirwe y'iterambere burundu. Agira ati bamwe bumva ko kunga ubumwe ari ubushake, uko bitekereza iteka numva ko ari ngombwa kunga ubumwe cyangwa se tukisanga twarasigaye inyuma burundu. Ahangaha rero bamwe bakabishingira bavuga bati kunga ubumwe gute kandi batumvikana ku kibazo gihangayikishije akarere, ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ikibazo cya FDLR, umutwe ugizwe ahanini n'abasize bahekuye u Rwanda, ubangamiye umutekano w'u Rwanda, bituma u Rwanda rwirirwa rushyiraho ingamba z'ubwirinzi rwagiye rushyira ku mipaka. Hanyuma Museveni kandi yaragize ati bamwe bumva ko kunga ubumwe ari ubushake, uko mbitekereza iteka numva ko ari ngombwa kunga ubumwe cyangwa se tukisanga twarasigaye inyuma burundu. Yagaragaje ko kubera imbaraga zo kwishyira hamwe, umusaruro mbumbe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wageze kuri miliyari 31.8 z'amadolari, mu gihe iyi Afurika yose muri rusange ari miliyari 3,600. Murumva gapirimo. Hanyuma asobanura ko impamvu ubukungu bw'ibihugu bya Afurika buri hasi ugereranyije n'ibindi bihugu nka Amerika, Ubushinwa, Ubuhinde na Korea y'Epfo ari uko Abanyafurika badahuza nubwo byitwa Kongo babonye ubwigenge kuva mu myaka myinshi ishize. Uyu mukuru w'igihugu rero yari yasabye ibihugu bya Afurika ko byagira ubumwe buvanze n'ubwigenge, bikita ku bufatanye mu iterambere ry'ubukungu binyuze mu koroshya ubucuruzi kugira ngo bigere ku rwego nk'urw'Amerika n'ibindi byagezeho. Museveni yasimbuye William Ruto ku buyobozi bwa EAC, biteganyijwe ko rero azamara muri iyi nshingano umwaka umwe asimburwe n'undi wo mu kindi gihugu nk'uko amategeko agenga uyu muryango abiteganya, habaye nta gihindutse. Hanyuma ubwo ndagira ngo mbabwire ko niba Museveni asaba ko ibihugu byunga ubumwe, mw'abantu mwe abenshi batarigeza nkana mutigute, azabwira Kinshasa ati twicare tuganire twunga ubumwe dukore ibiri mu murongo umwe gute. Tshisekedi azahita musaba ati saba FDL, saba M23 irekura uduce yafashe. Ibyo Museveni azabikora, abenshi bati oya. Ikindi gikurikiraho, saba u Rwanda rukura ingabo ku butaka bw'urasirazuba bw'igihugu cya Kongo kugira ngo twunge ubumwe n'ubundi. Ahangaha Museveni azasaba u Rwanda gukura ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Ese ziriyo? Icyo ni ikibazo. Murabizi umwana u Rwanda na Uganda bifitanye. Ikindi, ese Tshisekedi nabwira Museveni ati ntago bizakunda nutumva ko ugomba kureka gufasha M23. Ese Museveni atanga ubufasha kuri M23? Aho naho hakaba ikibazo ndetse kiri trick. Icyitwa ubumwe abenshi basanze baravuga ko rwose basanze ari ikidashoboka. Icyitwa gushyira hamwe muri East African Community abenshi basanze ari igisa n'ikidashoboka, bitewe n'ukuntu ikibazo kimeze n'uburyo mu kukivugutira umuti haba kwirengagiza nkana impamvu muzizi icyo kibazo. Ubwo rero n'aka kanya abo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko bakunze guca inkoni zamba, baravuga ko ibi bisa naho ari ibidashoboka. Ibijyanye n'imishinga ubundi Afurika yunze umwe yakabaye, Afurika y'Uburasirazuba yakabaye isangiye, nabyo byagiye bigirwaho bikomwa mu nkokora n'imibanire y'ibihugu byombi byose bigize uyu muryango. Bamwe bati ntago bizakunda bwana Museveni, ibyo usaba ntago bizakunda. Bati ubwo se Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuza bate n'u Rwanda kandi barota gukoraho ubutegetsi bwarwo? Bati ibi rwose ntago bishoboka, ntago byoroshye. Abandi batari ku muntu asaba ati ibihugu kwiyunga mu gihe n'imbere mu gihugu kimwe hakirimo amategeko aheza bamwe mu bene gihugu. Uyu muryango nubanze ukemuriye ikibazo cy'abavuga Ikinyarwanda bahora bahezwa ndetse bakanatotezwa bakanahohoterwa mu bihugu byabo binyuranye bavukamo kandi baba barabivukiyemo. Abantu bamwe bati they are stressless. Ikindi, wasabute ibihugu kwihuza mu gihe n'imishinga yakagombye kubihuza bamwe bayibangamira cyangwa se bayigambanira? Batubuse imishinga ya gari ya moshi ni kuki itihuta? N'ubushobozi buke cyangwa n'ubushake buke no guhimana? Twakwihuza dute se mu gihe duhora dukumira ibyo tweza kwinjira mu bihugu byacu ngo amata yanyoya n'ibindi?
batuburyarya.com aba ni abatanze ibitekerezo ku busabe bwa Perezida Museveni. Undi ati rwose pe aho isi igeze byakagombye kuba itegeko igihugu byakagombye kuba itegeko igihugu kitabishaka kikaba kigijwe ku ruhande ibindi bigakomeza. But well done President Museveni, 100% tukuri inyuma abanyarwanda. Ariko kandi ibi byose ni ibitekerezo by'abakunzi bacu bagenda batwandikira bakomoza ku ngingo tuba twagiye tugira gute tubabwiraho 5 kuri 5 muri aka kanya. Wenda igisa nkaho ari inkuru nziza ariko nanone itari nziza ku mpande zose, ku mpande ebyiri, kuko haba impe ebyiri. Haravuga ko nk'ubusabe bw'uko ibihugu nk'uko birutanwa mu bushobozi mu gutanga umusanzu byatandukana, nyine ntihabeho amafaranga angana, kuko dusanga hari ibihugu byinshi bifitiye imyenda uyu muryango bitakabaye. Ubwo rero habayeho koroshywa mu buryo bugiye butandukanye koherezwa kw'ibihugu bitewe n'ubushobozi bwabyo. Hanyuma mumbwire namwe igitekerezo cyanyu kirakeneye kuri iyi ngingo. Ese Perezida Museveni ari murongo mwiza wo gufasha EAC kugera ku ntego yihaye, cyangwa se ibihugu byakubaka ubumwe, byakora ubumwe, byagira ubumwe, byavuga rumwe, byasenyera ku mugozi umwe? Mumpe ibitekerezo. Ariko kandi munambwire, ese Museveni yakemura ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ate muri iyo manda ye? Yes, Perezida William Ruto yashimyeho biranga, ahubwo ashinjwa ubugambanyi. Museveni n'ugezweho kandi yabishinjwe kera na Ruto atara